بسم الله الرحمن الرحيم. Okay na. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mahuli mga katawtay manghuran sin kami hapag-iman. Muna itukbal na to impagsarang sukul pamahasot si mahatinggi Allah. Simasi yari kita ni bibusan sinsiya kabuhi. Iwan kakasay singgin hawabaran. Abi ay inihantang maawon impagpatumtum pia tumtumisin kita niyo. Sarta pangayoon na to fa Allahu subhanahu wa ta'ala. In nakakapinding ha mga pangumulan na to, bang man mahinang, mapakay, mahusal sin kita niyo, maun pamagtaat kaniya, maun pasumaggaw himinang sindiya akan niya, sarta makalayo, makaanib, hauno-unuliyangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga suway ingatun, sin tiap-tiap siulakan, dahil nga mga ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala, suway na to kaingatan, in kita niuriha babaw sin gumi, hapuas, simpiarahan kita niyo padduman, amo na in Quran, hinangun na to padduman hakabuhi sin kita niyo, doon, haparakala, singkatan hihinangun na to, labiluwa, papag-agamasin kita niyo, hanimat sin Allahu ta'ala haipon niya, piarahan niya karasulan, sarta inhinapusan rasul, amo na impiara, haummat ini amo na innabi na to, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nagpatarang sin Quran, nagpatarang sin kasara-saraan, hawala pati may kud in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon ding ha mga hinang marayaw, hinang hikamumpa at paummat niya, buat malingkan, in biulansangan niya kita niyo, indi yaak niya kita niyo papahinangun, damikyan wayroon ding ha mga hinang, hikawin sana ha ummat niya, buat malingkan in pialayo piaanib, sinjungjungan na to Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ummat niya. Dahil nga sabab yan, in Quran mahamul liya, na may taikato taniyo, sinin kita niyo, hawak to, manay kuriri hababaw sin gumi, in kita niyo hibugsak haadlaw mahuli, puasin pagbugsak yan, magbista sin kakahinang sin kita niyo, ubos sin pagbista, magtungbas sin tiap-tiap hinang na to, amuin mara na to, hawak to, in kita niyo maglain, pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap hinang na to mga katawtay manguran sin kami, in kita niyo umalup pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, aun daying ha mga biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin, hindi kita niyo hipapalupa, di papalupa in mga parakala yaun, unim parakala yan, amuna in parakala haadlaw mahuli, in parakala yan, amo na in mga sila sumaksi, sin kakahinang sin kita niyo haadlaw mahuli. In mano siya bang niya kaingatan aw nagjajaga kaniya, tartanto in ini mahinang sabab sa laggo-laggo, sin hikaanib niya hikalayo niya hinang maksiat,
mayta sabab aun tu iyaon sumaksi kaniya haadlaw mahuli. Harumini imawdusin kami mga sumaksi ka tu haadlaw qiyama. Sumaksi at tiap-tiap siulagan haadlaw qiyama. Amin adlaw wayroon tuod dapat amunay ni indatungan sin kita niyo. Mataod na rin hakatawtay manghuran na to, yatto na miyo na. Inuot na to da pa adlaw qiyama amura ing kamatay sin kita niyo. Hangka kudyap matahang kasasaat da, bang sadya. Ing kahalan na to inipiyandukahan na to. Im mga sila nakauna rin kato taniyo. Im mga sila nagkawafat na, wayroon tuod dapat in manu siya makapangannal biya diin na wahaing kahalan sin siya waktu po asing kamatay niya. Dahil nga sabab yan, bulansang hatiap-tiap siulakan, hakatantan kahula-hulaan, in Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon niya kita niyo iyawam, wayroon niya kita niyo piaglibunan bud, in Allah ta'ala na may taing, sinaun tuod tartanto sumaksi hatiap-tiap siulakan, mabot pa adlaw qiyama. Di hababaw sin gumi mga katawtay manghuran sin kami. Di hababaw sin gumi bang aun kikita na to. Di majaga kato taniyo. Doon nakamano siya, doon naka CCTV. Wayroon din kato taniyo makatawakkal himinang sinhinang mangiyaon. Bang saw pamain siya iaalop sin CCTV. Aun waktu im mga hinang atawakan in nakajagari hadunya. Butangan na CCTV, butangan na tao magjajaga. Aun waktu in yan, manjari pa yan pindahon, simmano siya. Manjari pa yan, suwapon, bang sa upama manjari suwap, masuwap, sa in nagjajaga. Sumaksi ka tuha adlaw qiyama, di na makawa suwapon, di na makawa, di hilan alta karna, wayron na alta haadlaw yaon. Haadlaw yaon mamayta, in katantan sumaksi, hakatu, haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan din ha mga sumaksi kato ha adlaw qiyama. Panagnaan din ha mga sumaksi kato ha adlaw qiyama. Fahuwa hadhihi al-ard allati tamshi alayha wa na'kulu alayha wa nanamu alayha wa nuti Allah azza wa jal alayha wa minna man ya'si Allah alayha. Impanagnaan sumaksi kato mga katawtay manghuran sin kami. Amo na ingin lupaan. Ingin lupaan. Amo in yari kita niyo hababaw niya nagpapanaw. Yari kita niyo hababaw niya nagiinom makan. Wayroon dayng ha mga dunya inibuat malayngkan aun nasadya ginlupaan. In ginlupaan amo in yari kita niyo hababaw ini. Yari kita niyo natutug hababaw niya. Yari kita niyo nagihinang hababaw niya. In tiap-tiap hinang natutuy ini. Sumaksi in ginlupaan amo in yari kita niyo hababaw ini. Lupa, mga katawtay manguran sin kami. Ard. Sumaksi in lupa haadlaw qiyama. Sin unuin na hinang sin kita ni mangiiwan sin marayaw. Sumaksi in ginlupaan haadlaw qiyama. Bang unuin na hinang natu in kiyakabtang sin kita niyo. Hangkan haparakala ini mga katawtay manguran sin kami. Lando makabuka. Di kapag tapukan impakaradyaan haadlaw qiyama. Pakaradyaan amuin kaya bubukaan sim mga sila nakauna sa hamasa ini kulang na imiwa kanya karna hasabab impangatod nila haadlaw qiyama kaya tatabunan sim parihasan dunya hangkan di makapanali sim parhalan amuin lutuanan nila haadlaw qiyama. Hibutang palam sim pangatayan impanagnaan sumaksi katutan yung haadlaw qiyama ginlupaan. Inarisin Allah subhanahu wa ta'ala hadalil in ginlupaan sumaksi haadlaw qiyama kaya bayta suratul zalzala in arisin Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin tuhaddithu akhbaraha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha fafassara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawlihi atadruna ma akhbaraha law sin Allah ta'ala haadlaw yaun mamissara na law niya mamissara na sin Allah subhanahu wa ta'ala higwa na sin Allah ta'ala in panaksi sarta ingin lupaan haadlaw yaun mamissarana. Law sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam iyasubuna yung mga sahabat atadruna ma akhbaraha kaingatan niyo kalong niya bang uning pagyanon akhbaraha law sin mga kasahabat ridwanullahi ta'ala alayhim Allahu wa rasuluhu a'lam tupot Allah ta'ala iwan si rasul niya im makaingat
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, fa inna akhbaraha. Bunnal tuod in pag-iyanon akhbar. In pag-iyanon suy-suy haadlaw qiyama. An tashhada ala kulli abdin. In sumaksi hatiyap-tiyap ipon. Usog na kaiban simbabai. In saksi yaon. In hibay taasingin lupaan yaon. Bima amila ala dhahriha. In katantan sin nahinang sin ipon sin Allahu Ta'ala hababaw singin lupaan. Dahing naman hanahinang natumanahot maaslam. Hinang ibadat iwan hinang mangit. Hisuy-suy sin ginlupaan haadlaw qiyama. Taqulu amil takada wa kada. Law sin ginlupaan haadlaw yaun. Law sin ginlupaan haadlaw yaun. In ikaw long na nakahinang kau bihayni haadlaw bihayni. Hawaktu bihayni halisag bihayni hatampat bihayni. Subhanallah. Sumaksi ingin lupaan, wayroon dayang hadunya ini katapukan sin kitabang tungod pahinang. Wayroon dayang hababaw sin gumi ini. Buat malingkan ing katantan ginlupaan, dihilan sin Allahu Ta'ala kawasa. Mamaytay haadlaw yaun hikuan yan nakahinang bihayni, haadlaw bihayni, hawaktu bihayni, halisag bihayni, halugal bihayni. In hadis kaya baytah Imam Tirmidhi sarta miyarayaw qala hadithu hasan. Dahil nga sabab yan mga katawtay manghuransin kami. Ingin lupaan ini sumaksi kato. Ingin lupaan ini sumaksi kato. Hangkan na di mahinang sabab sin tiyap-tiyap siyulakan. In pag-agaman niya hahula, hawakto siya manay kuri hawla hibugit nin agama hawla sartahibin niya. Saukat na siya nakong pahula dugay niya un. In hula tiyay kuran singkin tanugin lupaan. Damik yan in hula datungan na tumisan pa siya hula Christian. In tumtumon sin kita nyo ingin lupaan yan. Mahinang yan sabab sarta ingin lupaan yan. Sumaksi haadlaw qiyama bang unuin na hinang sin kita niyo. Subhanallah. Ginlupaan. Sumaksi hatiyap-tiyap ipon. Ginlupaan. Mamissara haadlaw qiyama bang unuin na hinang sin kita niyo. Siwo dahinang nato maasiyat iwan hinang nato pagtaat. Hangkan na rin nakagunahan ni pamahalayak. Asal dah adlaw qiyamah hibukis da sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukisan da sin Allahu Ta'ala. Laway hapanak si isinggin lupaan. Hawiyay ta sin Allahu Ta'ala ha suratul zalzala. Amuatin panagnaan sumaksi ka to ha adlaw qiyamah. Sumaksi hakakahinang sin kita niyo mga katawtay manghuran sin kami. Hikarwa sumaksi ka to taniyo. Fahumul malaika. Amo im mga malaikat. Damikyan in sila ini sumaksi hakakahinang sin ipon sin Allahu Ta'ala. Hindi sin mga malaikat yan. Fahumul malaikatul ladhina yaktubuna alayna a'malana sayusajjiluna alayna sayyiatina wa hasanatina. Amo im mga sila malaikat nagsusulat singkatan hinang sin kita niyo. Naglulukis sing kabtangan nato. Nagsusulat sin hinang nato. Sibu dahin hinang iwan sing kabtangan mangiit to kya lulukis. In hinang marayaw iwan sing kabtangan marayaw yat to kya lulukis. In agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Inagisin Tuhan Rabbul Alamin na suratul Infitar. Inagisin Allah Ta'ala bunal tuod aun doon kaniyo na mamarihala. Inhafidhin yan kiraman katibin. Aming mga sila malaikat magsusulat sinhinang niyo. Sarta kya iingatan ingkatantan sinhinang sin kamo. Inagisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inini parakala suway na tudungdungan. Suway impangatod na tuha ayat sin Tuhan. Wayroon pagduwarwan niya. Suway inlagtasan simpangatod simpangatayan na tong. Tungod paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala nagpara malaikat pa mga ipon niya. In mga malaikat yaon. In hinang nila kaya pagwakilan sin katantan hinang sin ipon yaon nila kaya susulat. Hangkan na wayroon makatakas ka to. In tiap-tiap kabtangan gumawa dahing hadilain yaun kya susulat. In tiap-tiap hinang sin kita nuin yaun kya lulukis. Haadlaw qiyama in manu siya. Hawaktu maglain na siya pa adlaw mahuli. Maglain na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sin kya susulat yatto mismo baran niya in magbasa.
Daing naman hapanagnaan, sambil pahinapusan sin kabuhi niya, yatto kiya lulukis in katantan hinang, hangkan na lando makabuka haadlaw kiyama in parakala sin susungon sin kita niyo. Lando makabuka in parakala, susungon sin tiap-tiap siulakan, may ta sabab haadlaw kiyama, in malaikat kaya pagwakilan sin hinang yan, mamassarasarta mamayta sumaksi, iwan sin diara nila kitab, in tiap-tiap kitab yaun nakasulat, in tiap-tiap hinang sin ipon sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga katawtay manguran sin kami. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpara malaikat, hasupaya kapandugahan sin kita niyo, hasupaya matali sin kita niyo, in unu-unu hinangon na tubipur pa yun hinangon, in kahalan niya unsuway kanalon sabab mayta, in hinang tuy hinang sin kita niyo, sibu da mangi iwan sin marayaw yaun siya siyusulat, yaun siya liulukis sa mga malaikat, amuin kaya pagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawaktu kita mawafat, hawaktu kita magbak, iwan sin Allah Ta'ala, in arisin Tuhan Rabbul Alamin, hapuas, sin pamayta ikato, haadlaw qiyama in arisin Allah Ta'ala, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, kitaban yalqahu manshura, in aripasin Allah Ta'ala, ikra kitabak, kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. In ayat ini, kaya ba itaha suratul Isra, ayat hang putagupat, hang putagtupa, hang putagupat. Inarisin Allah Ta'ala, hapuasin kita ni hibugsak haadlaw kiyama, hibugsak kita niyo haadlaw kiyama, haadlaw yaun, hipakita na kato, ingka kitab-kitaban, ingka kitab-kitaban, sin tiap-tiap manusia, amin hinang niyariha dunya, matabok na sin katantan manusia haadlaw yaun. Haadlaw yaun, in katantan sim makatabok sing kitab ni rapit patu sila na yaun in nagparuntungan sa aunding ha mga mano siya haadlaw yaun, manay maising kitab nila rapit palawa aun paring ha mano siya haadlaw yaun, in kitab nila matay ma nila hatay kuran nila. Inarisin Allah Ta'ala, ikra kitabak, hawaktu masaggaw na kaulinan na to na in kitab, laung sin Allah Ta'ala basahan na in kitab yan. In kitab kya lulukis halaw yaun bukun kitab unu-unu. In kya lulukis halaw sin kitab yaun amuin hipawas sakato sin Allah, amunain hilang natu di hababaw sin gumi, amunain kabtangan sin kita ni hababaw sin gumi, hinang natu na imbasahon natu haadlaw yaun mga katawtay manghuran sin kami, hinang natu malahot maaslag, hinang natu hakatapukan iwan hakaluagan, hinang natu isa-isa natu, hinang sin kita niyo di hababaw sin gumi, amu yaun imbasahon natu haadlaw kiyama, amu in kya sulat sin mga malaikat, wayruun makataka sa adlaw yaun, wayruun malipuas haadlaw yaun, in katantan haadlaw yaun makita niya, sarta kakitaan niya in kitab niya, iwan mabassa niya, biya diin bahaing kahalan sinabuk manusia, hawaktu yaun, kaya kaingatan niya timaykod si hadun niya, misan hambuk sujud, way siya nakasujud fa Allah. Biya diin bahing kahalan sinabuk manusia adlaw yaun, hawaktu si hadun niya, hihinangan niya sa kutuin Tuhan Rabbul Alamin. Biya diin bahaing manusia adlaw yaun, hawaktu hipabas sa in kitab niya, in kamatauran kaya sulat dahin doon hinang pagmaksiat pa Allah. Biadin baha adlaw yaun, kabakan sinabukipon sin Allah Ta'ala in kitab niya, lunlun hinang mangi, wayroon kaya pagtawbatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kahalan ini mga katawtay manghuran sin kami, kaya bay tahalom sin Quran, dahil nga sabab yan may tainim maudu na pisin kami, hasupaya in tiap-tiap na karungog, iwan sin nakakita sin nasihat ini, matali niya mabanding na in kahalan sin baran niya, ukaw baran hawaktu ko maglain pa adlaw kiyama, mabaya dabaha kaw in katantan sin mabasa mo hakitab mo hinang marayaw, dahil nga sabab yan bulan sang inbaran mo sumaggaw himinang sininang marayaw. Bang di mabaya kaw mabaya, bang kaw ri mabaya in kitab mo in katantan lunlun mawassa mo kangiam, di pahadun niya iukab kay mo sin Allah Ta'ala ilawang pagtawbat. Ayaw na mabut matupa adlaw yaon, hindi mo kapagtawbatan in katantan kaya susulat sin mga malaikat,
lando makabuga ing kahalan halom sin kubur isa-isa tarap, lando makabuga ing kahalan hadlaw qiyama wayroon makatabang, lando makabuga ing hadlaw qiyama karna in tiap-tiap din kato tanuyaon kaya lulukis ing katantan hinang niya. Dahil nga sabab yan mga katawtay manguran sin kami. In kaya susulat yaon kaya bay tahalam sin Quran. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Wala yadlimu rabbuka ahada. Kaya bay tah suratul Kahfi ayat kapatan tagsiyam. In agisin Tuhan Rabbul Alamin. In kaya susulat doon halawm sin kitab. Amu imbasahon sin kita niyo haadlaw mahulim. Amu in alupon sin kita niyo hasusungon masa. In katantan yaun kya susulat immanahut iwan sim maaslag. Yaun kya lulukis. Yaun kya susulat. Sarta nabiwista in katantan hinang sin kita niyum. Haadlaw yaun kawakan natuin hinang natu yaun tuod hahadarat sin kita niyum. In Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw yan. Wala yadlimu rabbuka ahada. Piyatumtum kita nusin Allah. Bang unuim makawa na to haadlaw yaun. In Tuhan Rabbul Alamin wayroon niya kita niyo iyan niya karna hipatarang hipakita sin Allah Ta'ala in tiap-tiap hinang sin kita niyo haadlaw qiyama. Panagnaanggin lupaan hikarwan niya mga malaikat in hikatu makabuwa sumaksi adlaw qiyama. In hikatu sumaksi adlaw qiyama mga katawtay manguran sin kami fahiyal jawarih amuna in anggaw ta'baran sin kita ini. Ang gawta baran si manu siya haadlaw kiyama misara in ginpaisan, misara in lima, misara in siki, misara in ang gawta baran sin kita haadlaw kiyama sin katantan hinang tariha babaw sin gumi. Pakain kitin ang gawta baran tadiyarata. Lando makabuga misara kay mo sumaksi kay mo pamangi. Di da sa maulubang sa upama sumaksi pamarayaw. Di da sa maulubang sa upama sumaksi pamarayaw. Di da sa maulubang tamaramag sa palinanggaw ta'baranin inilabtik mo hadlaw kiyama hinang kukatan marayaw. Biya diin na bang sa upama Allah Ta'ala magparatong sing kaadilan niya. In ari, sintuhan na to Rabbul Alamin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hasuratul Yasin ayat kaanuman taglima. Inagisin Tuhan Rabbul Alamin. Al-yawm haadlaw qiyama law sin Allah Ta'ala nakhtimu ala afwahihim. Di na dihilan kapatut insimud misara. Di na dihilan kapatut insimud bisara. Karna on waktu bang pasaran insimud lumabtik on waktu muting pasiya. Sa haadlaw yaun nakhtimu sifilun na. Kakangun nari na dihilan kapatut. Di na dihilan kawa sa haadlaw yaun. In kasimud simuran si manusia sarta wa tukallimuna aydihim haadlaw yaun long sin Allah Ta'ala pabissarahun namu na lima nila pabissarahun namu na lima nila long sin Allah Ta'ala wa tashhadu arjuluhum iban haadlaw yaun sumaksi na in mga siki nila sumaksi in sikita misara illimata misara illimata ako nasanin hinang na bihainin. Misara insikita ako nasanin piyapanaw na pahinang bihainin. Allahu Akbar. Sumaksi illima, sumaksi insiki. Bima kanu yaksibun. Hauno-uno na hinang sin kita nuriha babaw sin gumi. In kahalan yan. Sumaksi in katantan ang gawta baran. Lando makabuga. Magduruhon pa imbuga bang masabutin ayat hikarwa ini. In ayat hikarwa ini bukun hat lima, bukun hat siki, imma misarahan hahadarat sin Allah sambil ingkatantan ginpaisan julud. Ingkatantan ginpaisan ini sumaksi misara. Dihilan sin Allah Ta'ala kawasa amin nagdihila katantan kawasa piyawisara. In agisin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Inagisin Allah Ta'ala surat Fussilat ayat kauhaan. Hawaktu law sin Allah Ta'ala dumatong na sila pahadarat sin Tuhan. Dumatong na adlaw qiyama, dumatong na pagbista. Inagisin Tuhan Rabbul Alamin. Haadlaw yaun shahida alaihim sam'uhum.
Sumaksi na kanila impang dungog nila. Sumaksi na kanila impang dungog nila. Ako na sayan intay nga piyakay niya pamagdungog kalangan. Ako na sayan intay nga piyakay niya piyagdungog sing katantan kabtangan nangi. Wa abasaruhum damikyan impangatod sumaksi pabissarahon sin Allah Ta'ala. Wa juluduhum iwan sing katantan gimpaisan bima kanu ya'malun. Hauno-uno nahinang sing katantan, nahinang sing katantan ipon haadlaw. Hawak to pa sila ha dunya. Uli nagisim mga tao yaon. Hawak to misara na yung gimpaisan. Hawak to misara na ng gawtabaran. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Inarisim mga tao yaon haadlaw qiyama. Amin siyaksian sila pamangising gimpaisan nila. May ta kamulaw na si maksi kamu. May ta kamulaw na si maksi kamu. Inarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Inarisin Tuhan Rabbul Alamin. Si maksi inggim paisan yaon, inarisin Allah subhanahu wa ta'ala, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. In nagpabissara kamo, law sim mga gimpaisan yaon, in nagpabissara kamo, amo in nagpabissara katantan uno-uno. Haadlaw yaon magduruhon in kasusahan sin tiap-tiap siulakan. Sumaksi ing ang gawtabaran. Sumaksi in lima sinahinang sin kita niyong. Sumaksi in katantan gimpaisan. Hinang natu manahot maaslag in kita niyo yari na uurol sin gimpaisan. Tumapok kita niyo pakatigid luman. Magoy kita niyo pa mga manusia. Matto kita niyo palugal isa-isa na tuda. Matto kita niyo palugal wayroon makakita katuta niyo. Ingin lupaan tiyasak na to. Ingin lupaan yan hababaw kita niyo. In malaikat nagjajagasin hinang. Di pa mamarahiin ang gawta barantoy ini sumaksiyahin ang ta. Di pa mamarahin ang gawta baran sumaksiyahin ang ta. Inarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to mga suwisin nagpabissara kaniyo. Inarisin ang gawta baran. Inarisin gimpaisan. In nagpabissara kamo. Amin nagpabissara hakatantan uno-uno. Sangat kawasain Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan inhikatu sumaksi ka to di haadlaw kiyama. Sumaksi ka to haadlaw kiyama. Yari kita ni biwutasan. Yari kita ni di kita ni butasan. Lawi ini rin sin CCTV. Papasod pa ang gawta baran sin kita niyo. Hinapusan sumaksi ka to haadlaw kiyama mga katautay manguransin kami. Puas sin ginlupaan, puas sin mga malaikat, puas sin ang gawta baran, impangatod ilima insiki inggim paisan. Kaingatan mo bang unin hinapusan sumaksi kay mo haadlaw kiyama? In hinapusan sumaksi haadlaw kiyama ukaw tay manghud ku muslim. Innahul wahidul ahad, rabbus syuhud. In sumaksi kay mo amo na in Tuhan mo Rabbul Alamin. Tuhan sin nagsaksi iyaon. Tuhan sin katantan. Tuhan sin piyagtatag-ipunan sin katantan. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. In arisin Tuhan Rabbul Alamin. Annahu ala kulli shay'in shahid. In Allah subhanahu wa ta'ala. Saksi sin katantan hinang sin kita niyo. In Tuhan na to Rabbul Alamin di ka pagtapukan. Kaingatan misan huna-huna sin pangatayan sin kita. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala karla in siya sangat makaingat. Wayroon hikatapok sin kita niyo. Mismo na halom sin pangatayan. Ya'lamu ma fis sudur. Labi. Sangat makaingat in Allah ta'ala bang unin niyo huna-huna halom sin pangatayan. Inyan mga katautay manghuran sin kami. Nagpatarrang in Allah subhanahu wa ta'ala na may taikato in Tuhan na to Rabbul Alamin. In subay kita nyo di malikap kaniya. In subay kita nyo di malupa kaniya. Karna in Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat sin katantan hinang sin kita niyo. Habihan hantang. Habihan dagbus. Wayroon tuod katakasan. Wayroon tuod kapagoyan sin tiap-tiap siulakan mo'y hukom. Hari na kaw sumaksi. Kahalan sin ikaw in mga upat na sabot ini in Allah subhanahu wa ta'ala.
Inggil lupaan im malaikat iwan sinanggaw ta'baran. Mamarahini bulansang hikapupo sin tiap-tiap siulakan hinang mangi. Mamarahini bulansang mahinang sabab. Hikabulansang sin tiap-tiap nangangarap maghula halom si sulga hadlaw kiyama. Insaggawon niya hinang niya yaun. Hindi siya maluman himinang sumujud pa Allah misan hauno siya binaybayan. Karna piya pasandong niya palom sin pangatayan niya. Intuhar Rabbul Alamin nakakita niya. Bang sadya imano siya doon in murakaba. Doon in kasalta sin pangatayan niya in kikita siya sin Allah. Wayroon din nga mga mano siya makatawakkal mangakal patay manghud ya Muslim. Wayroon din nga mga mano siya makatawakkal himinang mangi. Wayroon din nga mga mano siya makatawakkal maghinang maksiat. Sabab intiya tali niya halam sin pangatayan. In Allah subhanahu wa ta'ala kikita siya. Diurungog siya. Kikita in halam sin pangatayan niya. Kaya ingatan in tasdik sin pangatayan niya. Intuhar Rabbul Alamin di kapag tapukan mga katawtay manguransin kami. Inupat saksi ini sumaksi ka to adlaw kiyama. Inupat saksi ini sumaksi ka to adlaw kiyama. Wayroon dapat in kita manusia. Di inayatto in kita manusia suwayatto pasandungon. Suwayatto hisinup palom simpangatayan. Hasupaya in kabuhi ta inilunlun karayawan. Manahut maaslag ding hakabtangan iban kakahinang. Suway in tiap-tiap ding kato tanimangannal. Sarta aturun niya in susungon niya bukon na malayo. Aturun niya in susungon niya bukon na malayo. Kitaon niya in kahalan niya haadlaw kiyama. Bangsaw pa maing kasanyangan kabayaan niya. Inupat saksi ini mahinang manuuri ka tuutaniyo maun pasumaggaw himinang sindiya akan sin Allah Ta'ala. Habiyay ni taud sin maksiat hagin lupaan hasabab sin bala sin Tuhan piaratong sabab limabbaw im maksiat hasabab sin bala sin Tuhan Rabbul Alamin timaw din maksiat kuno ini mapupo ini hinang mangi mismo baranta sabab ingin hawa baranta ini wayroon tuod dapat buat malingkan mang daaki katin hawa napso ini maun pahinang mangi unim makapupo hawa napso ini amo na in pagpasandong mo in Tuhan kikita to'y ako in malaikat nagsusulat to'y sinhinang ko in ginlupaan sumaksi to'y kako in anggaw ta'baran sumaksi to'y kako hawak to yan wayroon ding ha mga saggawon na to hinang buat malingkan in hinang yaon suway kakuyakan sadya sin nakakita kato in nagsusulat suway sadya marayaw ini kasulat kato di hadun niya mga katawtay manghuransin kami hawak to hipakita in katantan hinang mangisin kita nulando hikaluman na to. Amoy maghinang kita no sininang maasyat aun nakikita ka tumisan ang buktaw lando iluman sin kita. Biya diin na bang amoy nagpapanjari kay mo nakakita kay mo. Biya diin na amoy nagbusing kabuhi mo nakakita kay mo. Biya diin na amoy naghinang nagdihil kay mo lidjikin nakakita kay mo. Biya diin na amoy amin tagdapusin hangin nagahanggot dumadlaw. Biya diin na bang sa upama amoy niya untuod. In katan sin ni'mat dihil kay mo sin Allah sa kalipya kay mo pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katawtay manghuran sin kami ando in hula sin kita niyo bihay ni na in kahalan in sabab ini sabab limabbaw nin hinang maksiat may ta nag-il ninyo may ta kulang na intuwig may ta di na pag-ulanon sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to na ngaswi na asawa sin Nabi anuhliku wa fina salihun unulong ni majul jana paratungan kami bala misan aum pataw marayaw halom yaum law sin Nabi naam idha kathural khabat apabila lumabbaw tumaud nin hinang mangi dayng ha mga hipagpupo na to habaran na to muna hadi pa kita niyo makajagaha katawtay manghuran hadi pa kita niyo makajagaha mga hinang sing katawtay manghuran suway mismo baran na to injagahan na to sabab imbaran ini aminin hukumun haadlaw kiyama imbaran ini aminin magnanam sin sakit bang sa upama hapagtimbang mataw din hinang mangi imbaran ini aminin magparuntungan makananam sin sulga bang mataw din hinang marayaw katawtay manghuran sin kami ano sa utun na to in nakakapinding ha mga pangumulan sin kita niyo maun pa magpataud sin hinang marayaw dahon na to ulutuanan paadlaw mahuli sarta aniwan na to in katantan hikasabab insa mahinang sabab sinikaturon simbala sin Allah Ta'ala ding hinang maasyat sarta patauron na to in pagtag-ipon pa Allah iwan pagtawbat na to fatuhar Rabbul Alamin bang kita niyo nagtawbat piyataud na to in pag-istighfar misan inhang kakudyap mata misan in harum ini manjari sin Allah Ta'ala paulanum misan in konsum bang in kita ni magsama-sama katam mga yu kaampunan pa Allah ayaw kalupahan in mga sumaksiyat tukatuha adlaw mahuli
inanggaw ta'baran, in ginlupaan, in mga malaikat, labiluwa, in Tuhan Rabbul Alamin, bangman, in kita nyukatan, halawang parihala sin Allahu Ta'ala, sarta tiyawfiqan, sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hidayatan, maun pamattan pamandu, sarta patubtuban na mo dihay ni, bang ang kabtangan sin kami limipay, sarta bukun marayo hapang duog sin kamo ando, maapan yung intay manghud niyo, maapan yung in anak niyo, bang aon ding hamaya kabtangan nakawa pangadjian, insyaallah ta'ala inyatto, ding hatawfik sin Tuhan Rabbul Alamin, bang man pag unay-unay kita niyo, sin Allah ta'ala, haadlaw qiyama, halawm si rahmat, halawm si rida niya, sarta halawm si sulga niya, magsarang sukul, hasarayaw-rayaw panayhog sin kamukatan. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.